jangan gembira. Oh. Buat apa susah, buat apa susah. Neng kenahang beli manusia ngelah kenah, adi masih manusia patung lah kenah cara beli. Kedanu belok. Cida macam-macam mau petena. Yang bisa cing lah nyutang gendengan itu tonan. Karaos masomah sing adelen. Song besik ang umah nih. Saya nangkil ke griyo dong. Nang ujang ke griyo. Kayak ini model-model banget ya. Dusun muka ratang ini jauh nih nyiamu esene. Di zaman pes. Enggak, zaman pes. Dan ngempuk celengan. Pas medonan gelah. Nemo wetulita sekencang. Bang sing poco beli menek menang saham. Muka siapa jadi pelangan jami? Sudah enak kengkiannya kayu nih dewa nih. Tambangan mangkin rasa dan sido antuk titiang aturang paung atur yang ngantuk berdewa. Rahinone sampun lintang, asapun apiang rahinone sampun tipi. Sampun cekel. Iring mangkin lawo-lawo nunggu eko palungguh cokori dewo. Ulah-ulah angko kayu duwene. Puniki liari. Nona slugro matur sisih titiang ratu bliang. Purun guman titiang ni mangkin rau tangkil ring ajang blin. Ritat kale beli mererausan sarang parakan duwe makekan. Risampun kiragen titiang sane wawu. Sapun api labo wucanan bene ring parakan duwe makekan. Kemana yukian duk titiang? Dados beli. Sangkaneng nenten manut ring arse puniki. Beli jangkep ala kirabi kelawanipun yayu leber beli aku. Nah, adi Inggih. neng kenahang beli manusia ngelah kenah, adi masih manusia patung lah kenah cara beli. Ada nih beli merabian ngajak ayu leber. Sujatine tepung miper sing ada kayun beli. Kudiang beli. Hah? Beli medakon tegene dewa. Yen pet prade dewa alihana wani sing demen kengken. Hah? Ratu Priang, sampun ang membawa sasapun ike ring sikian titiang beli. Titiang arin belini, titiang nalar wong pawestri Priang. Iya ning wekasan, wenten nalar titiang nak ngegeng, sapun iki laris. Pemargan somah titiang kadi pemargan belini sapun api nalar kayun belini beli. Iya ning yukti ledang beli suwe cengangen titiang hari. Titiang mesemetron sarang kaleng ngiring angan belini. Sampun ang memargia sapun iki. Sepalan sampun jangkep alaki rabi. Kawan becik duwe nang ni mangkin beli aku. Kengken? Kaun becek dowena. Adi mesti mau koping nih. Hah? Bagong gede. Sampun ang mengah pamiduka ring ida yari. Ida risat-sat matur paungu. Yen kadianganipun ibenang putih kaduk cokor dewa sampun menjelaban ring warnane selam puput apisan selam. Sir, Ya, aneh ngagon kelasuk sekel di kayun sing ada len. tapi ini malih. Pari pola nih ayu leber. Nyak ben ada. Semeton kelah uli dura negara nedunin jagat kelah mai ketasi kenjana. Apa buin lakar nyangre kadi rasa ngeraus ya sing bisa. Liangku, sampun ang bes banget nyelekang rabia sapun ike beli. Ini, ya neng nenten presidatur titiang. Angin ring arsan bene ini liak. Parakan duwe mak kekalih nalar sampun matur. Sare ledang kayun belianin mangkin. Titiang pacang matur ring lingai dayaji. Uang penampian.
matur sisip ratu aja. Sedurung titiang matur aksi meh semak-semakin titiang. Ngadag gede wacineng bagus. Ora seang ayu bagiannya kayu najini. Nyingat buat sepenangkilan di dewa. Kairing ban parak di dewa ke pajak makejak. Nah, cining bagus. Maka awinan haji syarat na doon ni dewa ketangkilan tu cining parak di dewa pada ajak makejak. Apaan sing adelen patut sanang bosang haji? Parini kane Para ini kan nih haji ngerauhang sewa lepat le uli di puri Siduraja. Utamanya haji pangsi desan ngerauhin apan di puri Siduraja ngawen tanang karya agung memuka. kayon ajine sane mangkin sampun api. Untang kayon haji sing jadelen pangsi de idewo nyen ngelunganing. Kenten nggih Bener. Aji dados merasa gar gitu manah titiang ris sampune aji wenten tel wacana sampunike nidak sekian titiang mangda mau widara meriker kering Siduraja luaning saking suwe titiang sampun ngajap-ngajap kalah puniki mangda nanen titiang tangkir ringipun titiang iriker ring Siduraja aji Melah pesan dari atul dewa di pelangan jani. Nah iya nalih asin ya do pantas aji patut tulunganin. Walau di pelangan jani aji tanside ayat bakal ngerauhin. Apan dini dipuri aji ngawen tenang oparu menagung. Aji pinaku pemucuk litat kalau mau sin banyak pada jak makejah. Awinan idewo nejani utus aji pangside dewo ngelunganin kairing ban parakan pada jak. Makin Rienji, ijen titiang gelak matur nih. Jelek san sebang dewo nak kengkian nih. Weh, nak kengkian dur. Nak kengkian sih. Hah? Ya go. Duh, manisnya cangkem belinya matur. Sedang becek kegala becek puniki titiang pacang mepamit pacang mesesanjan. Pangnanen titiang tangkir ringibon titiang kering Siduraja sapunika belin. Yan kemana tiang dok titiang? Mula jakti beli ngererah galahnya sapuniki nge. Pang mani lar puri beli nge. dia dewa ngeras Lenen malu. sapunike nggih Jin, jakti ajik tanuneng reng parindekane reng puri. Unduk apa nih? Nanggo galangan dewo matur teken ngaji. Nak kengkian sejati nih kali. Ye, pari undokani dei beli puniki. Nak kengkian dengan dewo nak kengkian. Jin, sepatutnya sauneng titiang teh. Ya neng nak jangkep alaki rabi guman kiwantah tunggin laki malih wau-wau pengantenan tan mesekep mantan di gedong. Patut nih. Inge niki natios. Ide beli deh. Ritat kale sampun ngerara rabi tanane reng puri. Semangan medal kejabep tengi lemang wau rau. Beli nih dewo nih sing tahan di puri. Tananin. Sing tahan mau resih lawan aden. Nendan. Ipon tiayu leber. Meriki ngerarahin ide beli. Dan sani ide beli kayun. Saling lakat tunda kena makenyam ide beli tananen ji. Dengar dengar dewo ros. Pangaji. Lakan nakon untuk beli dewo nih. Ding. Dadi rasa kebos bare datar purine jek-jek aji. Di subane lantas ada atur hari ini dewa buka gitu. Sujati nak saja dewa buka gitu. Sing tahan bareng kelawan rabi ni dewa ni. Apa buahnya ni dewa lakar sirap. Kali rasa matemu sing tahan kelawan hari ini dewa ni. Saja dewa buka gitu. Yang tegarang betul. mamedang luger matur sisip ratu aji agung kuanten kaping ajang titiang nunas pangampura yen pet prade wenten atur titiang malih bos-bos dan mengah ring pekayunan yukti sampun suwe titiang Merapi sareng ipun Yayu Leber kantos mangkin urung titiang neneng laksanang sane muastan aur kerasmen mangga aji taler pawikan wentene titiang majangkapan sarang ipun Yayu Leber sujatine tepung miper nenten-nenten manah titiang sapunapi hantuk titiang anganin kadimajang-ajangan aji
Titiang puniki bedak aji. Boyo titiang keluwen. Yen titiang bedak sepatutnya aji mau pijet toye risikian titiang. Dados aji mau pijet ajangan sapun api untuk titiang lunas inayang kayunen aji. Kemudian dari dewa matur bukai ketilingi haji. Nang tegarang kenah hang malu. Ada dewa jangkap mukuranan sangkane ngaji nyangkap pange dewa. Di subane jangkap mukuranan sengtain bareng ngajak sirop, sengtain nawur kerasmet mukuranan apa adanan. Saat make dewa nyekjak lingi haji nih. I dewa pangnawana. Pinako untang kayu naji nyangkap pange dewa kalawan ya lebar tawa. Do haji bawa sangat jejah di pelangan jani. Sangkaning kawi sesan yo ni paman agung. Uleng cenek yo ngayah ngaturang bakti dini dipuri. Kanti lantas ieu tuh kanti pianak ieu ne bajang ke jani sak make pianak ieu ne angono kuangin. I dewa pangnawan. Yang kanti ne sing isine haji lamun kena ieu ne kengken rasa linggih haji rewakah. Tapi kayunin malu. Haji sujat enak sayang tekining linggih dewa, sayang tekining linggih haji ne. Ratu Bliang. Pikayunan balune. Ampura yang pisan sikian titiang sanewa. Risampun lapo wecanani de yaji. Ne mangkin wilah-wilah ring-ring sejerone ngadnyane beli. Haji. Risampune manah-manah titiang. Yukti iwang pemargin titiang haji. Wonten ngawit mangkin titiang jagi mot sahe. Nagingin sekadi pengarsan haji. Wonten ledange haji. Anganin kadi memargine. Rauh dije titiang lesu utawi titiang kenyang. Rike titiang jagi merarian haji. Nih ceneng bagus si dewa. Dewa ketua ngebeneng kraos. Melangsani dewa mah pikayun. Ian dadi nyen caro pengide haji. Tanbine caro woh-wohan pangkanti wayah. Di subane ye wayah pangkanti mulungan, di subane ye mulungan pangdadi nyen binangon bibit. Keto nyen kayun haji ne melah-melahi dewa ngraosna. Titiang nyuk semayang mungwing ledak haji ne. Nengenikeun persikian titiang haji. Nah, keto masih cisir. Melang bisang dewek cine matur. Mangne pangsidenya jangkep melah mekuranan. Atur nyen cai. Haji dakal kupuri. Lulusan. Lah kupuri. Tuh. Galak dewa. Dia titiang pang. Yen sing diinget yen getih opungmu. Nian bekepingsek sana. Nggih, enten manten. Yen cai nggih. Nang cai dari kelane. Kudiang nyangkutnya nak sing demen kudiang. Ada payu. Nah, kudiang nil bakat lantang sapuang. Petang lemah sing telah pemekasin jadi unukan punaan. Nah, widaro nih kesini Boleh aja. kalah sekarang dimangkin. Mapan yen sing pelih kelah narke. Uri sinuraja ada karyaku. Pastiko subuh ada pengayah. Pengayah. Bajang-bajang. Nya ada jegeh-jegeh. Harus semetun rauh saking dulu negara dulu desa. Nya ada kayun gelah. Itu gelah lakar mendaki daki. Nah, walek ini. Nabi. Mapan gelah inget masomah ngajak Ayu leber. Yen nak masomah kijo-kijo kan bang nyaman nak walek. Mapan cai sayang kene Ayu. Boleh kengken pun. Ngerum-rum Ayu. Pangsing je nutuk ke jalan gelah. Sampunan semendiur Ratu Agung. Bangyan titiang rum-rum arin palungguh cokore dewa. Mangdo nenten nyarengin meriku muwidaro kesindur raju. Iring. Terus.
kena sedang susah, majalan sing sebanyak bergairah. Yang kena bahagia, pejalan apa bisa bergaya. Yang dijakaden kuang pangasiti batini, rengide sangyang widiwasa, sangkalanga kene kata pedang jani. Dadi rabi kone adane. Yang anaknya marah mekurenan, harusnya kan mesra. Oi dewe ngandan jam mesra budan. Daya nak ngelakurenan pantasnya di tempat tidur nang ngajakan nang ngejangkut. Awake gipekino sih. Kekene be, di kene-kene ini nyesel dewe dari anak bajang. Pas terlalu noten menyenak dua sangkalanga kene tepuk. Susah, bingung, paling kena he. Kalian sing susah, kene ngapa barang hilang-hilang ke kene. Pati metegel wayang ngapa barang. Malah parakan buka ipera aneh ngibur kena dewe. Dong sing tain tangkel. Do di ngehorto orang kone ya selalu ke karaoke. Canggih tuh. Halo Gusti Ayu, mari dong, dipanggil sama Dadong, dikasih jawat bolong. Engken, mujang kamu. Aduh jandang lepera, saya, iki, ini. Sekali-sekali, Sekali-sekali engken. masih Gusti Ayu dan anu-anu. Dijang anu-anu sinya anu. Ra. Dijang. Oh, tawang Ci, bener kesepian. Nggih. Jani Ci ngajak yang kamu, ajak Ci main kuda-kudaan. Ya kalau anu. Yang cetok namanya lu, Ra. Diolah sektor bungut Ci, cukur bungut Ci. Terlalu melecehkan kaum wanita, Ci. Jiro melecehkan. Ci. Mun wau sampun nabi bahase. Dadi rabi sing ten kudiang-kudiang. Ampun tidiang naging ngudiang mecukur poke. Tuh kan masalah raben yang tapi yang sing kudiang yang kan bertahan. Tuh cai ajak janganten yang longang goban Ci. Karo ratu yang Ci ajak janganten yang lah panah apa ya lekat. Yan jelema peturu jelema lekat. Yan kuluk peturu kuluk anyang lekat. Main nang main lu, Ra. Jelema turu jelema lekat. Ayam kulo turu kulo konyong lekat. Aduh, duang Cira. Oh, di kene-kene Gusti Ayune sekadip bintang penyanyi dangdut. Oh, yang sedang bergaya kene. Nggih. Acara bintang penyanyi dangdut. Inggih. Mencarenyen yang Ra. Sekadice. Aduh. Ada yang sing nawang ijenyen. Icelulu. Celolo kapan, Pak? Celolo kapan, Pak? Maaf satu kata. Neman kedegek seluh cang bungut Ci. Ah. Yan bungut maselo bungut nyoh wastane. Sud maselo kikik bejak agon lengis dadi celengis Gusti Ayu ngelek-lek. Ngecek. Gusti Ayu ngelek-lek kata penjepok. Gusti Ayu ngelek-lek kata penjepok. Maaf dua kata.